izwi ke esesilifundile la uPaul wayesevalelisa esehamba esho umsebenzi akabashiya nawo nokuthi balindele ukuthi yini ezokwenzeka. Siyakubona ke kwenzekile emabandleni amaningi lokho esifunda ngakho la. Okokuqala kuthiwa asiziqaphele thina kanye nomhlambi umoya ongcwele asibeke kuwona. Lokho nje kukodwa kusitshela ukuthi anginalo ibandla, awunalo ibandla elikamoya ongcwele, ibandla elenkosi uJesu, ibandla uJesu walithenga ngegazi lakhe lengesiphambanweni. So kuyiphutha elikhulu ukuthi sizitshele ukuthi sinamabandla, ngoba lokho kwenza sisuke kuNkulunkulu abesephuma yena athi hayi akulona elami leli ibandla likaNsibane. Kanti kufanele sazi ukuthi sibekiwe umoya ongcwele. Umoya ongcwele ukubekile ebandleni okulona ngesizathu. So njengoba sila esikoleni sizotitshwa ukuthi lapho lasibekwe khona singavukeli abaholi, kodwa sibalekelele, sibambisane nabo. Uma uqhubeka lalithi ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kumoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. So singababonisi noma ngabe umzalwane awuyena umfundisi ebandleni, kodwa ubekela ukuba umbonisi ekwalusweni kwebandla. Manje ke ibandla lomuntu alimamukeli umbonisi. Ingakho ngithi engqondweni zethu kufuneka sazi ukuthi ibandla elikamoya ongcwele sibekwe umoya ongcwele. So uma kunento engahambi kahle kufuneka sazi ukuthi uNkulunkulu usilethela ecollege sizofunda sicorrect izinto ezingahambi kahle emabandleni, kodwa sizicorrecta ngenhlonipho. Uyamcela nje umholi webandla hayi phambi kwabantu umbizele eceleni, baba ngicabanga ukuthi masenza kanje izwi uma lithi akuhambi kahle, ngoba ekugcineni umuntu uzoba necala lokuthi lonakala ibandla likaNkulunkulu lafa laphela endleleni sikhona singababonisi bokwelusa. So noma ngaba uyena umalusi, kodwa mbonisa umalusi ngenhlonipho eceleni bengabona abantu. Okwakheke uma yena esesho ethi hayi sizobani la besihamba wrong, kodwa wena zenzele eceleni umnika indawo yakhe umhloniphi. Abafani kabelusi, omunye angalwa nawe ukuthi ibandla lami leli angizutshelo wena, kusho ukuthi nawe usuyabona ukuthi usebandleni elirong lomuntu hayi likamoya ongcwele. So umsebenzi lesingawunakile ukuthi sonke sinezwi ekuphathweni kwebandla uma izwi sinalo lisezwini likaNkulunkulu, ngoba onke kuthiwa lokhu imithetho sisekelo yebandla ifanele ibe based ezwini likaNkulunkulu. Imithetho sisekelo ophambene nezwi likaNkulunkulu kusuke kusho ukuthi akulona ibandla elathengwa inkosi uJesu. Uthi ke uPawuli, mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzongena kini impisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlanga, naphakathi kwenu kuzovuka amadoda. So yiyo ke lento kufanele masimbonisa umholi simbize eceleni singamvukeli, ngoba mawusumvukela ibandla lizohlukana phakathi. Ibandla sikhona abahamba nawe khona abangahambi nawe, usunecala lokuhlukanisa ibandla. So sinikwe umsebenzi sibe ngababonisi bokwaluswa kwebandla likaNkulunkulu, kodwa sigade kukhona impisi ezigqokiswe kwezimvu ezizofika zizovukela ibandla. Naphakathi kwethu kuzovuka amadoda azovukela ibandla, ngoba phela khona abantu abeze ngenhloso eningi, khona ababala umnikelo lapha abuthi usibani uyaceba usibani wenzani, kanti akusikhona okwethu lokho. Okwethu ukunikela umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uhambe, ngoba mase sinikelile uNkulunkulu uzosibusisa. So into nje efikile kimi ukuthi ake siqaphelisisane, abanye bethu benze unyaka wesithathu bazohamba, asingabi abantu abavukela umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa siwusekele, silungise lamadoda okura babesekela uMose bemphakamisisa izandla. uMose mayisekhatheleze izandla impi yakwa-Israyeli yayihlula, kodwa ngesikhathi bemsekela impi iwini. So thina singabasekeli kuze kufike leso sikhathi uNkulunkulu akukhomba ngaso athi lihole ibandla. Nawe mawusulihola ukuze ubone ukuthi awuhambi wedwa, yiba nabantu baconsultayo, nixoxe nibonisane ngomsebenzi kaNkulunkulu. Siyadingana ukuthi silekelelane sonke emsebenzini kaNkulunkulu.
ngoba uma usuyindlovu edla yodwa nje wena usuzenzela uzocabanga ukuthi abantu basakulandela kanti a leader is only a leader when there are followers. Uma engekho abalandeli you are not a leader ngoba ukwazi ukuzilida wena. So ke kufanele njalo sihambe lokhu sicheck ukuthi abantu sisahamba nabo, abantu basekanye nami yini la noma basekho nami, sivumele i-constructive criticism, abantu abakubonisayo bekugxeka kodwa ngokwakha ukuthi cha lana sengathi konakele kunganjani senze kanje. And indlela enhle yokwakha awukhombi ngomunwe, uyazifaka nawe kwi-problem ngoba ngesikhathi ngake ngasha ngisazi jwale nje ukusho nasebandleni umuntu umthetho wokukhomba mawukhomba kanje umuntu okhombayo ugxeka lo muntu omkhombayo ukuthi usibani bani ku-wrong, but mina emithathu ithi you are 3 times worse than that person. Isithupha sithi uNkulunkulu ufakazi. So siyeke ukukhomba zifake uthi uma ukhuluma baba sengathi la kuhambi kahle, uma senza uzifake ungathi uma wenza kanje ngoba usuyakhomba, uma senza kanje sengathi uNkulunkulu akathokozi ngoba ezwini lakhe uthi asenze kanje kanje. So ke njalo uma ucorrecta uzenza ingxenye ye-problem bese uphinde uyaphuma kwi-problem ube nengxenye ye-solution ngoba uma umwedwa ungekho kulomuntu umuntu akezwa, umuntu akathanda ukukhonjwa ngaso sonke isikhathi, but ufuna ukubona ukuthi sindawonye nawe, uyalibona iphutha kodwa ukulo kodwa bese ukhomba i-solution, then liyohamba kahle ibandla likaNkulunkulu ngoba kufanele silivikele ivangeli, kufanele siyivikele inkosi yethu uJesu. Ngeke ngithi ke mina uJesu saphela isikhathi sakhe sokuba abe semhlabeni, usethembe thina uthi uma efisa uye kuloya muzi efisa yena ukuyokhuleka kuloya muzi abesetshela umuntu athi hambe yokwenza umkhuleko lapho ngoba isikhathi sakhe emhlabeni asisekho. So asibeni-ke ngama-ambassadors kaJesu, simmele sibe amanxusa wherever athi asiye khona siye, uma engashongo singayi ngoba uzoya bese kuba ney'nkinga. Hhayi bekuyinkulumo nje mfushane esingakhulekela phezu kwayo. Ngicela siqale iculo sikhuleke bese sidedela ubaba wethu aqhubeke. Egameni likaJesu ophilayo siyazithola phambi kwakho, siyabonga usisize emabandleni ethu sibe ngabasizi
In Jesus' name, hallelujah. Amen. Mhlawumbe ukuze sibone ukumbana khona sebethe ukungena ngicela ukuthi sibabone nobaba babone abafundi asebaqeda abakhona namhlanje basukume asebaqeda kodwa bekhona namhlanje ngoba i-invitation ibeluliwe. Oyedwa kuphela. Oh, ayilungile. Jesu. Qala kumphathi baba uMsibande udokotela, the mission director, okuyena uNkulunkulu amnisela kule ndawo ngigele udokotela uNdlovu. Mamncele ngale siyabingelela abafundi bonke egameni likaJesu. Ngiyayithanda ke afunda ngayo umphathi ngoba isikhathi esiningi leli bakhuluma libamukhuluma abantu abasuke bexoxa. Ngibonga igama lenkosi. Abantu abazothatha umsebenzi, abantu abazohlala lapha ngaphambili. Ngibonga igama lenkosi. Angazi-ke bafundi, uyabona ngesizulu kuyafana kodwa la ngesilungu kuhlukile ukuba anointed nokuba ordained. Into endile ehlukene. Ukuba anointed kusho ukugcotshwa from above. Bazalwane benazi ukuthi ngokwamasonto enu khona abantu abangagcotshiwe la endlini, kodwa ngokaNkulunkulu bonke abantu abagcotshiwe. Amen. Khona umuntu ogcotshelwa uSunday school nje bazalwane. You know ukuthi khona umuntu oshanela leli sonto ogcotshelwa ukushanela leli sonto bazalwane. Kodwa akaze abeke izandla kuthiwe namhlanje siyagcoba wena uzoshanela kuleli sonto. Kodwa ezulwini bazalwane wabheka kodwa nami ozokwenza sure ukuthi kukhona indwangu nangu umuntu ozokwenza zonke izinto ungalokuthi uzibuye ulibukele phansi bazalwane. Uyomangala mhla ufike ezulwini abantu kade babukela phansi ukuthi abagcotshwe uthola ukuthi bona bagcotshiwe lapha. You'll be surprised ukuthi labantu behleli la befaka ukholo njengami uyena omlapha emnyango bazalwane ngoba lithi iBhayibheli abokuqala
bayoba bokugcina abogcina bayoba bokuqala ya uNkulunkulu mayigcobile ugcobile uNkulunkulu mayigcobile ugcobile uma thina sisuke sithi umuntu uyagcotshwa ngolimi lwethu lasemasontweni sithi ordained isuke sisho ukuthi lo siconfirma into eyenziwe uNkulunkulu ngoba phela kuJeremiya 1:5 futhi ungakabibikho ngawazi ngakugcoba ngakubeka khona umuntu olapha qala nogcotshiwe uNkulunkulu kodwa ongagcotshiwe yiso uyalingizwa ohlala lapha emnyango kodwa uNkulunkulu umgcobile benazini bazalwane eyilento engizisho manje mhlawumbe ngizophuma kancane benazini bazalwane ukuthi laba abantu abahlela lapha basebenza ngaphezulu kwalaba abaphezulu laba bazalwane abantu abaletha abantu esontweni abantu abakhuthaza abantu bezey'nkonzweni yilaba abahlezi lapha each and every Pasika, July, October kuthiwa kuzobe kugcotshwa usibanibani kugcotshwa usibanibani. Sometimes size sihlele bazalwane obani kade babakhona bagcotshwa ngabo angithi silindele ukuthi uzozabe lapha afake ingubo enkulu bazalwane omunye agqoke nesigqoko afake isigqoko endlini bazalwane kanti uNkulunkulu kade wamgcobela ukuba yi-asha bazalwane benazi kunamacanda ama-asha ayagcotshwa agcotshwa uNkulunkulu bazalwane oyimela lapha athathe iBhayibheli lakho babazokuhlalisa uthi yena uzohlalisa umgcotshwa kanti yena ugcotshwe kakhulu bazalwane ngiyabona le ndaba okugcoba ijule kabi sikhuluma ngawo namhlanje ubaba akhuluma ngiyathanda bekhuluma ngawo mina nonke ukuthi Philip bazalwane iyalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu walusena umhlambi don't ungayitsheli ukuthi awugcotshiwe ngaba uzama ukuphuzo lomnyango wangena lokho awugcotshiwe umahluko nje ukuthi awugcotshiwe abantu ugcotshiwe uNkulunkulu alibonge igama haleluya webazalwane kukhona abantu esibagcobile thina njengamabhishophu esiyisolayo namhlanje abagcobela lapho awusakwazi ukumkhathela kodwa ubona ukuthi uyabona lo ukuthi ayikho nje into ayenza wazi ukuthi uyamahlombe bazalwane akamisa amahlombe kodwa khona abantu abahlezi lapha bazalwane benazini ukuthi khona abantu abagcotshela ukuthi bathi bathandazele babulibani njengoba ephumelela kangaka khona abagcotshiwe kodwa you don't remember the day kwathiwa siyagcoba namhlanje lokhulu kodwa ezulwini bazalwane kwahlala phansi wangcotshiwe ukuthi akakagcotshwa abantu webazalwane ungakhetha ukugcotshwa abantu nogcotshwa uNkulunkulu ngingakhetha ukugcotshwa uNkulunkulu angicacisele mina baba ngaqala ukushumayela ngo 1976 kodwa abantu baze bangcoba ngo85 1985 bangcoba abantu sengibuye eBible school from 86 kuya lapha phezulu kwangabonakala uyazi ngaqala amabandla abazalwane ngakabi ngishumayele esontweni kodwa uNkulunkulu esevelele sengcobile it was only in 1986 sengibuye eBible school la kwabekwa izandla kwazoconfirm into eyenziwe uNkulunkulu ngo76 I want to tell you khona uNkulunkulu ayenza la bungeke uzile abantu uNkulunkulu engenzanga lutho in fact kusihleke isifundo sana engilamaphepha enginikeza wona sizothi ke mhlambe uma sesibuya ebreaking bese singena ke kwi special course namhlanje kodwa umoya uzokuthi yakhuluma nani kodwa ngiyethela verse 8 ngeke how to identify umfundiso wangempela nomfundiso yipeace ukuthi ubaba mase ngihambile kuyovuka ipeace phakathi kwenu namhlanje bakhona abafundisi abayipeace Daniel chapter 10 verse 18 kuya 19 isifundo lasithathwe khona imbawe 15 zomfundisi othindwe isandla isandla sikabani bazalwane anwaphephi namaphepha sithi sifundo imbawo eziwu-15 zomfundisi othindwe isandla sikaNkulunkulu mhlawumbe uhlela uyakontela ukuthi angazi ukuthi abamgcobi kani kanti unyaka wesithathu unyaka wesine abamgcobi abanginani ukhalela ukuthindwe isandla somuntu what about isandla sikaNkulunkulu bazalwane mina ngizokhuluma nani namhlanje
khona abantu abanesha bathi into isandla somuntu lothi sikaNkulunkulu ngithi la impawu zo-15 zofundisa ukuthi into isandla sikaNkulunkulu. Yabona kula masonto ethu uthi nomthetho la siqhamuka khona uzuqokisa inqwaba yey'ngubo bazalwane, ufakwe isikhafu, ufakwa lokhu kwangaphansi, ufakwe ibhande, ufakwe yonke into, uzothelwa ngamafutha ekhanda. Kodwa the question is, isiphi lesandla esikuthinthile? Webazalwane, sindiza ngamabhanoyi besibiza kokhona lapho. Siyela ukuyothinta umuntu but what about the hand of God? Uyacabanga sekuphuma 10,000 kwaphuma 20,000 ngesandla somuntu bazalwane. Siyothi masifulathela kubonakala lo muntu akasazi isandla sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu sakusona sikaNkulunkulu. Namhlanje sithi isifundo impawu eziwu-15 zomfundisi othintwe isandla sikaNkulunkulu. Uma ugcotshiwe la ukuthi angikubuze ukuthi siphi isandla esakuthintayo. Daniel 10 verse 18 again. Daniel 10 verse 18 to 19. Wabuye wangithinta obonakala njengomuntu wangiqinisa. Wathi ungesabi umuntu othandekayo ukuthula makube kuwe. Qina, yebo mawuqine. Lapho ekhuluma kimi ngaqiniswa ngathi mayikhulume inkosi yami ukuba ungiqinisile. Wabuye wangithinta and he touched me. Wayebonakala njengomuntu kodwa kwangazi, kodwa wayebonakala. And indaba kaDaniel ke njengabafundi beBhayibheli ayiqali ithela iqala ku-1 verse 8 ngesikhathi uDaniel eyise nabangani bakhe. Usedlule ey'ntweni eziningi la sifika khona ku-10 kodwa uthi wabuye again touch me. Uma ngithinta ngase ngiyaqina ngase ngiyawenza amandla. Number 1, othintwe isandla sikaNkulunkulu akahlukani nomthandazo. Cha ngisho uthintwe isandla sikaNkulunkulu. Ngizokusho nje lokhu bese ngiyaqina. Uyabona uthintwe isandla somuntu nakusasa nje isonto nje uzoba nebhuku bazalwane. Kutheni izosho uJehova uMalusi wami. Afunde mase eqeda kwasesontweni athatha kuleli lapha aphuza ihlalele emva kwalokho bayiphuzela utshwala bakhe useqedile kwasesontweni. Kodwa uthintwe isandla sikaNkulunkulu ngithi mina akahlukani nomthandazo. It was after 4 a.m. this morning ngesikhathi ngivuka ngimthandazela bazalwane ethi umuntu ngithandaza uthandazele ngishabazana yakho. Ngeke bazalwane uthi uthintwe isandla sikaNkulunkulu lala nge-TV uvuka nge-TV. Hayi ngeke bazalwane lithi iBhayibheli uJesu kusempondo sangobo wayephuma la ethandaza khona uthi angithi awubuza umakhelwane wakho ukuthi uthandazaphi wena. Siphi lesandla esakuthinta ngoba into yokuqala masithintile isandla sifundisa ukuthandaza bazalwane. Angisho kwasesontweni ngisho wena uwedwa sikuvusa ngo-12 ebusuku sikuvuse ekuseni bazalwane. Mahubo 5 ngithi 5, 1 and 3 uthi njalo ekuseni ngiyavuka ngibike kuNkulunkulu. Isiphi lesandla esithintile ufika lapha ngawuthandaza. Bazalwane kungenzeka khona umuntu ophumile ngomthandazo wafika la mathandazo. Bazalwane mthandaza ngesonto kuphela. Umthandazo wabhala phansi awazi wabhala ngo-19 bani nomthandazo. Uzokushintsha ngisho uzama ukujabulisa abantu. Cha ngisho mina umthandazo okuvuka usemsebenzini. Uvuka usemsebenzini ngisho umthandazo okuvuka emini enkulu bazalwane. uDaniel owathintwa wayethandaza 3 times a day. Mawufuna ukuthintwa isandla kaNkulunkulu thandaza. Zikhohlwe nje enye into bazalwane thandaza. Isandla sikaNkulunkulu sizwa kahle mawusemthandazweni. Webazalwane uyazi usemthandazweni la isandla sikaNkulunkulu sike sithandazela abantu abayizitha zakho. Abantu ongabafuni inqobo. Uthi ngizomoya ongcwele umcindezela.
uthi angithandazele ubani owacakela phansi ingane yami namhlanje ingane yami ayinawo umatriki yakhulela ishuba angimfuna ngabona athi ngomntwana ungithandazele ngomuntu phela ukhuluma njengabantu umuntu oqala the very first thing so umuntu othintwe yisandla uyathandaza na ukuthi awuthandaza awushekho ukuthi simbe esandla esithi ngoba zikhona izandla bayagcotshwa abantu ngapha lapha khona amabandla agcoba yonke iminyaka mina ngibona umsebenzi wami ngibizwa ngapha nangapha ubona umsebenzi engiwusebenza kodwa ngifuna ukutshela iqiniso uhlukile umuntu ogcotshwe uncube nogcotshwe uNkulunkulu mina umsebenzi wami ukuzoconfirma into eqala uNkulunkulu ngabuzwa umuntu umfundisi elinye ibishop la seminari lingibizile ngiyogcoba ngagcoba abantu abawu-15 ngesikhathi esisodwa ngase ngiphuma nginabo dacela usho ukuthi bonke laba bese befanele ukugcoba ingcebo iyona ndlela okubabamba inhle ingcebo hawu inhlaba nawubatshiwe hawu ngakubatshiwe isitifiketi esikhwela ukuthi ngubatshiwe kodwa wena usazi kahle ukuthi wena awuthandazi ubatshiwe ubatshiwe lento iqale emthandazweni bonke abantu abathulwe isandla masifunda from Genesis to Isabula abantu babethandaza angazi ukuthi ufuse bani ngoba uJesu wathandaza kwaze kwaba sesibambile mina abazalwane impilo yami about prayer I forget ukuthi ngubani wonke lamagama engibiza ngawo amagama engibiza ngawo ngoba ngilamanga engaphuma ngumntwana nje kaNkulunkulu phaqa yonke lento bazalwane wonke lamajazana laba abangigcokisa wona ubobheka ngoba mhlazana ngihamba ngezulwini ngiyohamba ngifunana endodwa bazalwane ayosala wonke lento nje la because it's not about a church, it's not about a title, it's about good uthintiwe ilisana sikaNkulunkulu wabuye wamphila sokubuye wona ayikho appointment edlule umthandazo ephula umthandazo ngeke uma ufuna umuzwa kahle awuyifundise ukuthandaza number 2 sandla sikaJehova lungise inhliziyo siyavumelana bazalwane sizwa kahle mawuhlambulula uthulula inhliziyo yakho phambi kaJehova Amabhuku 62 verse 8 ngicela omunye asifundele ngiyambona kuMateyu 5 verse 8 ukuthi babusiwa abaninhliziyo ehlanzekile ngoba ibona bonke Sembani kuye ngezikhathi zonke ninabantu nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe uNkulunkulu leyo ndoda uyakhuluma inhliziyo yabona lezi modela nyanga hamba lezi into eqhayisekile thulule wonke amafutha amadala namanzi amadala yonke into endala ngisho amabulala amadala iyathulula inhliziyo bazalwane lalela ngeke uthulule inhliziyo ungasabe uthindwe isandla kuyabiza wena ukuyibuze kani ukuthi yena kangibuzi ngani yena ke singani kumina yena akakhulumi ngani nami sewazi kahle ukuthi unenkinga naye isandla siyakuthinta sithambe yolungisa uthi yena lalela ntombi nise nithi ngabe ngiyamduda ngabe ngimenza uzobona ukuthi usengcono kodwa sibe sikuthintile isandla mhlawumbe phela u10 years namhlanje khona umuntu ongakhulumisani naye kade sakuthinta isandla kodwa sonke nolesikhundla esigaka kodwa khona umuntu othi bekulile isandla eqhawula umnika umuntu ungamniki isandla dothi mephendule bhekele ukuthi ngincize bazalwa into eyenziwa isandla silungisa inhliziyo ngase ngibone mina umuntu othi kwesandla nalehliziyo elikhulu kangaka ithi le ndoda esondelane niyenze njani inhliziyo ndoda ithulule inhliziyo iquestion is ugcine nini ukuthulula inhliziyo kufika nesikole
ngicela umama uCibane ngicela ke siphumele mama ngicela ufuna ukukhulula inhliziyo ngiyafunda ukufunda mama kodwa udadewethu umthini ungamncela noma isipiki ubayeke laba abasesondweni mama ngiyawabona la maphepha niyanginika wona mina ma inkinga ngisenhlizweni angihleli kahle kulo mshado angihleli kahle kuleli yakhaya ma ngizothulula inhliziyo madoda kithi ngigcine nini ukuthi mangifika nginithi indoda lemi sokhulunkulu bafuna ngingagcini ngokuba umphathi kodwa mina nganibona nje nilobabili lapha bamtsibanda ungisize la ndoda ngisafuna ukuzothulula inhliziyo iyethulula inhliziyo bazali ngeke ukuthulula inhliziyo uma isandla singathintana uma sikuthinte kahle isandla awukwazi ngisho ukufakaza ulahlo lembeza usamile lapha abazalwane awukwazi ngisho ukushumayela ulahlo lembeza ungakalivuli iBhayibheli athi unembeza uzoshumayela kanjani wena kade udemelayisa uzoshumayela kanjani kade ulwa nomfazi ekhaya uzoshumayela kanjani usuke emsindweni ongaka thulula lento qala before umshumayele bezalwane uhlukile umuntu oshumayela ngoba ekufundela ukushumayela kodwa uhlukile umuntu oshumayela ngoba ekuthintiwe wabuye wangithinta mayithintile ukwazi ukuhlala nezinto bazalwane January to December phela unyaka kholo koqo angeni nje kufeni uzukele nezingane zakho ufake lo moya ngizengane zakho nebandla seliyazi khona umuntu ongabhekani naye hayi kahleli bazalwane kahleli khona enkonzweni nebandla seliyazi phakathi esontweni ikuthoyela inkukhu nempala ayibhekani no bazalwane ithi le ndoda ithulula inhliziyo iyathulula iBhayibheli nami lakho lithi vumani izono omunye komunye iBhayibheli nami lakho lithi ofihla isiphambeko ngeke aphumelele kodwa ishiyayo athulula inhliziyo yofumana umusa ilona futhi lithi uma sithi asinasono siyayikhohlisa kodwa masithulula inhliziyo wena ukuthi phela kodwa inkinga yakhe isenhliziyweni sometimes wenza kahle noNkulunkulu ayifihli inhliziyo ngoba mhlawumbe kuba siyayibona ayingabe sinenkinga mhlawumbe ufisa ukuthontela abamtsibane vele uswaye okuthola vele uswaye ubuke le yakho bazalwane point number 2 ke uqala ukuthandana kwesibili lungisa inhliziyo number 3 sikhuluma ngomuntu othintile ma uthintwe kahle number 3 kunezinto ohlukana nazo kuyiyeke ku-underline ukuthi ungazingcolisi ngazo uyishilo ngenxa yokuthi uthintwe yinhliziyo wakhona ikhona ilalithi mina ngezinto ngesisolo sakhe uma imthinta uDaniel lento okokuqala imthinta ku-1:8 kuthiwa ngalelo langa ukwakulungiswa itafula liprepared ayikho uhlobo yokudla kwakungekho kodwa ngoba uDaniel wayethintiwe isandla kodwa Daniel isapha ifredo uDaniel asangena kodwa wathi ngoba khona into engithintile bazalwane mawuthintwe isandla khona into ohlukana nayo bazalwane singakhuluma into eyodwa from 2020 from 2019 namanje sakhuluma leyo nto
Sekuze kwalungiswa kwakuhle nje bamtsiba nje kunegama lesilise elimnandi kabi okuvele ngibuza uma kuthiwa i-weak point yakhe i-weak point yakhe i-weak point yakhe niyombekezelela abantu yena uyashumayela i-weak point yakhe hayi no uyaphi nale weak point yakhe uyaphi nalento yakhe ngoba noma isonto lakhe lona lingayimboza kodwa le iyababulala abazalwane iyabalimaza abazalwane le iyawubulala umsebenzi awumazalwane umzalwane uhlaya yonke into nje wonke amatiye wonke amadili qale ngolesibili uzophuma ngesonto uzokusala isigqoko silande ngomsombuluko kahle bazalwane wazi kahle ukuthi abantu bazenzela imisebenzi yabo bakhuluma emsamo yabo nakhuluma ngemsamo bakhuluma ema-atharabo ngoba into yenzeka ngapha hayi la kaZulu phesha kothukela ngakithi la siqhamuka khona iqala lento ngolesine kiwe athare kuzothi ngomgqibelo kube sethiwa hayi itiye nje sicela ukuthi ibandla zosibusisela kodwa safikile ukuthi ibandla kuzophuma itiye kuzophuma ithebe angithi kuthiwe iti seyitiye noma sekukhona nojeqo seyitiye bazalwane umdala kakhulu ukuhlolisa itiye nojeqo wena othi into yisandla kunezinto ahlukanayo awuzihloli mzalwane ukuthi uhamba kanjani zingakaphezi insuku zokuhamba emhlabeni zihlobo uma uyikholwa ngempela nemisebenzi yabonakala kunezinto ahlukana nazo wahlukana nazo kunezinto ahlukana nazo angazingcolisi ngazo ngoba khona izinto ezidlayo bazalwa nokuzona ezingcolisayo kukhona izinto ezigqokayo okuzingcolisayo bomama yabona mawuthi into eyisandla ngisho ingubo buyithanda othi muyigqokile ivese ingcene ivese yonke into owayithengelwa ingane yakho kodwa mase ukukhuluma umoya ongcwele usuyikhiphile uthi umoya ongcwele uma akagqoki kanje babafowethu insizwa zakithi ukungene la kugundwa khona eBarbershop zisha ngaphi inwele la ngapha athi umoya ongcwele umntwana kaNkulunkulu akagundi kanje kushintsha yonke ilalela kunezinto ohlukana nazo uziyeke ukuze ungazingcolisi ngazo mawuthintile ifundo sithi wabuye wabuthinta mina kunabantu abaningi abathintwe wonqila bangathintwa isandla sikaJehova sikwenzelwe isibindi ezinye izinto ezibuhlungu uJehova uyayivuma kodwa isandla sikaJehova sikupha qhubeke nomile akuzona zonke izinto kodwa mawuthandaza vele isuke angingaswafuni la ngoba sekubalulekile ngosuku engakhala ngalo wangiphendula wangiqunga isibindi wangipha amandla emphefumulweni wami uyabona ke mnganami ngaleli langa wayebhekene nevele yena eyidlathele esithini balezi vele wakhala wathandaza Nkosi nami vele
wangalisusa uNkulunkulu impela wena esikoleni uthatha usibheke wamingane wamthini sokuthi abhekane walibamba walibheka very same thing ebhekene nenkonyane wayebhekene noqo wena wabona abafana abathathu bebhekene nomlilo usuba 7 times kasikhombisa yes inkosi yabancane ishekile ngoba bese ngiyilungise ndelo madoda yakhuluma kamnandi bakathi kwamabombo yini izama ukuba ukwaplasha abantu kwamabombo kwasho ukuthi mangisebenzi sibili abasabona umlilo sebenzale abayifaka ngoba yabona mawuthintiwe baye bathi abantu fofo kwasha kwacima kodwa ungasaboni lutho awuhambi uhlala usakhane zofa vele ufa ngelinye ilanga kodwa uqonda inqondo unide uNkulunkulu kuFisibili akekho umuntu onesibili njengomuntu ozisandla sikaNkulunkulu ngesikhathi ebhekene noGoliyatha bake bamgqokisa izingubo zensimbi wanyathela kabili kathathu wathi ngikhumuleni lezinto kodwa hey wena uyazi ukuthi umuntu uyingozi kangakanani wavela uNkulunkulu wamuFisibili ubhekene nendoda egqoke izingubo zensimbi yena uphethe isibili infakazi bethamatshama amathathu bathaka basho ukuthi wamfundisile indoda lento ayisho wangabe sabona uGoliyatha wayesabona isibindi basabana lalela ngesikhathi bengena emlilweni wavele wagijima phakathi wathi nayisina fourth man indoda yesilikhona ngenxa yesibindi empesona into ebanga ukuthi ube yigwala kangaka ukuthi awusazi isandla Tshelwa namhlanje kuthiwa nabafundi uyohamba emfishane ukhondwele uyokhipha inkuni imali udlala usathane akuzona zonke izinto ezizothiwa zizokuhlasela uNkulunkulu ayisuse ezinye izinto uvela ukuthi isibindi ukuthi ubhekane naso That's truly ingakanani imali ephumile uthi lendoda ngosuku engathandazanga uthola uvelwa umqulu isibindi kanti ngithandazela isibindi ngithandazela ingonyama kodwa uthandazwe isusi ingonyama instead ukuthi ngisusi ingonyama ngizomnika isibindi ngitshela uMathelo leli ding isibindi leli ding isibindi I think someone ding isibindi le I think it should fall I think it should come ding isibindi It takes me, takes me. It takes me, takes me. Ngiyazi usutsheliwe nawe ukuthi khona umsebenzi ofanele uwenze. Khona obhekene ne-19 lobhekene miyako obhekana kuphela ithanda yakho. Everything is me. Umfana yakusukela akhala ngabazona ngeFisibili. Bangayisusa le. Musukududwa ukuthi ngoba unemali. Ezinye izinto ayidingi imali webazalwane zidinga isibindi uJona ngesikhathi ethunywa wayenayo imali ingabo washintsha umkhumbi wangena komunye umkhumbi nithi iBhayibheli wakhokha imali kodwa endleleni ngoba wayengenaso isibindi yaqala inkinga umkhumbi usuchitha impahla kwezinye izinto ngeke uyilungise ngoba unemali bakhipha ilo 20,000 ubusafike kwathi haya udlala abantu wena le ayilunganga kwafanele enze kanje athi kambe wayinize imali wena uthinga isibindi mawungasazi isandla ngeke ube lesibindi womunye unyaka ngoku-80 kwaku-89 ngesikhathi sodlame sodlame kwathi ekhaya kwami ntambama sesondala
kwafika imessage kodwa sengena ucingo omakhelwane luthi namhlanje azongena amaqabane ushisa umuswasha ngangishumela nabelungu ngihamba nabelungu isikhathi eside baqala umama bamqaqazela wathi umama senzenjani kade angisazi madoda umama gijima-ke uyobika e-police station ukuthi sebesho kanje ngaphuma basala bathi bangiphuma ngasizwe isibindi esigcwala basala ngasizwe isibindi esigcwala enhlizweni kanti kungakanani uNkulunkulu asengizindise kukona ukuba sengizulile lalela ukuthi manje nasengizosizwa amaphoyisa bathi hayi khona uNkulunkulu ngahamba ngabuye lalela ngibazulu ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba ngumfundisi uma ngifika kumama ngimtshela ngomama ukuthi angithande emaphoyiseni base ngibuya khona bathi bangafika noma sayihlalela kwaze kwasa ngaba bungangihleki no yabona no-Abraham akamtshelanga ugogo ukuthi uyonikela wathi nje sayokwenza umnikelo khona ezinye izinto mase uza ngapha edinga uvele ube nesibindi uvala umlomo ubheke ezulwini lapho kushona ilanga salala kwasa kwaphinde kwasa kuze kube namhlanje akuzange kwenzeke ezinye izinto edinga isibindi olokwa ifuna i-statement angazi kuyoze kubeka boze bakhathale e-police station bathi nangomama nangilobaba bathi leminye isibindi le ngosike ngathandazana bavela ngiqonda isibindi angazi busuqhuba usinqumeni angazi busuqhuba ezinye zidinga isibindi ukuze uTito safika isana u-634 safika isana ngeke isihlanganisa namandla kaNkulunkulu simangisa isikhathi vele umbuzo kunombuzo wake wabuzwa kumama owayese-90 years unkosikazi Abraham umfeda ke siwubhekele umbuzo noma kungekho uGenesis 18 khona ivesi 14 lapho just the question my economy ngithanda nangesingisi verse 18 verse 14 or 18 or 8 Genesis 18 verse 14 akukho lapha umuntu kukhona into emahlula uJehova nabo khona ilesiqembu is there in Egypt alikho bebele 2 ugogo wayeselu-1998 osara nkosikazi ka-Abraham nantele isingisi ba yes is anything too hard for the Lord is there anything too hard, too difficult for the Lord? Hayi bazalwane ngiyabuza nje ikhona yini into wena oyaziyo yake yahlula uNkulunkulu ayikho isakwazi sanathi sasabambula yini isakwazi sayokuza batho nesufunana nagogo amzilwa kuyona impesheni la abakule is there anything is too hard bazalwane mina ngayibuza lo mbuzo ngelinye ilanga ngifike ekhaya singicindezela isilwane zonke insuku idimoni ekade ihlala phezu kwami ngabuye enkondlweni kufundwe kwakufunde uLuka 1:37 othi ngokuba kukho kungenzeka ngathi mangifike ekhaya kwavuka lo muntu ukuthi khona into emahlula uJehova ngathi nangalelo langa till today
Is there anything too hard, too difficult? Thimba. So ngasithatha intambo uyilengisa ngempela. Kanti uNkulunkulu bantwana. Where is God? Ngoba ezinye izinto zizoprove ukuthi uNkulunkulu ukhona. Is there anything? Uma sakhulela isalwazi bazalwane, izinto zikaNkulunkulu ziyalindwa ngokubekezela. Now number 7. Esandleni Somusa. Number 7. Siyasuka kuyo uma usemanyani. Usamsuka. Ubalulekile. 16, 18 kuya 21. Wayengazi ukuthi isandla sesisukile. Asizwani ukuzofela nokukhipha nabanye. Bona ngathi asikusebenzeni ukuthi ubambe ngapha. Samson mawindoda yayisakazisa yayikhuluma yayinamandla. Samson. Kodwa one day uSamson wavumela inhliziyo uSamson wawela emanyani. Isikhathi semanyane uSamson elele noDelilah lithi iBhayibheli wayelokhu ngiyovuka kanti isandla sakhe sikhambile. Mhlambe kungenzeka ukuthi awusizwa nje awusiboni nje ilento ojule ngoba awukwazi ukubamba ndawo. Awukwazi ukuhlanganisa abazali. Isandla ngapha ufele ngapha, isandla ngapha uyaphinga ngapha, isandla ngapha umjolo ngapha. Khamsana Akuhlangana. Samson inkinga yakhe nje bazalwane ngesikhathi esuka eyojona noDelilah ngesikhathi uSamson eyinikela kuDelilah sasuka isandla. Sasuka isandla. Mayivuka uyitshela yena ukuthi lento kade yenzeka kanti isandla sesambili isandla. Wabuye wangithi ngasizwe isandla kodwa kuya ngokuthi uhleli phi la uhleli khona khona izinto ezifike zisivindisa. Sandla number 8 silungisa ngisho indlela okhuluma. Delete. Sihlalo nemini yakho sikufundisa izinto ekufanele. Yangithusa into yayinika Jeremiah 1 u9 kuya 10. La kwakugcotshwa uNkulunkulu anointa uJeremiah. Isikhathi esiningi abantu mabegcotshwa isandla sibekwe ekhanda bazalwane. Kodwa bukani ukuthi uJeremiah sibekwa isandla. Jeremiah 1 verse 9 kuya 10. Verse 9. Wafunda. uJehova wayeselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wakhe. uJehova wathi kimi bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Ake ngikhulume noma wema ngicabanga indaba engathindani yabo. Wayeka ukuthi ngoba kuba kwakunzima nje wayezobheka mazi kahle na. Ngiyabona nibakarathile umlomo. Wazobe ngisande ekhaya.
Kodwa makuxoxa uJeremiya la ekaxoxa uNtsibane exoxa phezulu. Sibe kwakhe isandla boma akhuluma. Yini sibekwe emlonyeni khuluma. Ngoba indaba isemlonyeni. Indaba isemlonyeni. Khona amabandla engasoza akhula. Ilathi inceke liyomila bafana uma badilizele phansi nonke. Ngomlomo wakhe. Amaningi amabandla ayaxokozela ngomama bekhuluma amabandla. Amanye ahlukane phakathi namhlanje. Khona iqembu labantu mawuzwa kwaqala umama othile wayikhuluma lento. Angikhulumi nje basekwaba khona ama cellphone babhizi batrend abazalwane. Sigijima ngama cellphone uthi umile umfakazi lapha ubona ingane ififitheka zihleka kanti usuyatrenda ugcwele kuyona yonke indawo walala emlonyeni. Angazi noma ngiyaprofetha yini kodwa ngathi khona abantu labamthibande esathi ngasemosa uthinta umlomo lapho. Kosa uthinta umlomo la abonakele ekhanda abonakele emlonyeni. Abuyo. Athi yabona nje basendini umlomo wakho. How is your mom? Wakulinjani bantu? Mhlambe namhlanje nisele mbabili nani u8 no15 nisele mbabili namhlanje. Wabakhipha one by one. Meke kwayinikela intombazane kusubona umnako wenu. Wayinikela intombazane isizothatha indoda. Shintsha umoya. Uma ude nalendoda, hayi basalele lendoda. Sawindoda manje yasethi. Bazalwane. Ake ngitshekele isikhathi. Vele ngoba yabona masekhona vele abothe umlomo bengicela bazalwane. Maye wami bethuba nje. Uphethe uThalemba ngiyatshela. Wathi umlomo. Uthinte izindebe zethu. Lahle lomlilo ongcwele ihlanjululwe imlomo yethu umlilo Zoguha Bisindavaya Sihore Jaloge Swila Umlilo Wabuye I wish ngabe nawo waziswa sana. Sinqomile yaphuma ihlala ekhaya. Isandla silalele. Wathola umfundisi noma wathola uJesu. Uze ukuyezulwini ngenxa yabantu. Khona ungasathanda, ukhonze bengasakufuni wazi ukuthi akafuni kodwa sithi isandla konke. Uyayisa. Nasifika lapho ufika uvala umlomo wakho, khuluma uNkulunkulu kube kwamina. Sihlalo lemini. Ukuthi sikufundisa ngaso leso sikhathi okufanele sikhulume. Hayi ubelike indaba limaza abazalwane. Hayi bazalwane. Mina ngisazi isandla siyakha sasiphithi. Masithinteka noma sithinteka khuluma ngesandla masithinteka no reverse isandla siyadoba ngeke phinde sikaxane angela buye isonweni
Petro uthi kumahlelo njengesaka enja ileyadla yaphala yabuyela emphalazweni waya ushuma kuncube kusho iBhayibheli lakho nalomuntu lithi ingulube igezwe yagezwa yabuyela emdaleni. Yabona masithinte kahle isandla, you'll never go back again. Mina ngikhathele lo macashelo amedlala. Ngelanga uyakholwa, ngelanga ukholwa, ngelanga uyahlisa, ngelanga uyabanda, ngelanga uyabathanda abantu, ngelanga ubathanda abazalwane. Mina ngixaka lento bazalwane. Siphi lesandla esithintile ngoba masekuthinte kahle. Masekuthinte kahle. Uzwakala uhamba endleleni, uzwakala uhamba endleleni. No. Go back anymore. Amphinda ubuyele ezweni. Bazalwane liphume nje mntwana khaya ngisamile kancane uyoma kuze kube nini akabe ngicela ngisamile nje ngisamile ukathini bazalwane ukuyume irobot liyavala Amamuthi. Utabamuthi khona abantu abasonto mabethanda webazalwane mabethanda kwakusho amena dume yonke yena ngafika ngathi zingaba umlomo umude bazalwane bona lo president hayi konakeleke namhlanje uNkulunkulu ibuyelo thakeni ibuyelo thakeni inshafile yakuyela emphakathini wakhe where's the hand ngaleso sikhathi simpi sami ngaleso sikhathi bazalwane Hey kunzima. Singahle singabe sisaphinda sikuthinta. Asazi phela baba kuthiwa nakuSamsoni zamelile. Kodwa khona indlela ebukekile. Isiphetho sikaSamsoni noma zamelile kodwa uSamsoni wafa. Amehla wabuyanga. Abuyanga. Kalanga lo maqasho. Abanye abantu babekholwa ubadedela befundisi. Kanye ngifuna ukubadela igodwa ngizoke ngihlale 2 months. 2 months. Zoke ngihlale. Kanti usigila. Ucabanga ukuthi izulu likaNsibani. Yena uzoshaya kwaba uNsimani ngowakhe. Kanti uyibulala yena uqobo bazalwane. Uyibulala yena. Asiqhubekeni bazalwane isandla sikaJehova siyamqinisa umuntu. Ngenxa yokuthi bentele ayaphela amandla naso. Kodwa phela kusizwa khona isandla sikaJehova. Lapho ekhuluma ngaqinisa ngathi manje ezinye izilingo noma ezinye izivinyo bazalwane azizile ukubulala kodwa zizoveza isandla. Wena mawubona lithi iBhayibheli angeke iningi ongaphezulu kwami kodwa inkosi uNkulunkulu uyokwenza. Khona imbobhekene nayo izoveza isandla. Kusasa bazothi abantu uma usibani banikwazi ukuhlala emshadweni nje balikho la ivangeli. Uma kwazi uqhubeka izingane zakhe zinje likhona kunezinto isandla isandla sifike sikufundise zona lapho sithinta isandla sikaNkulunkulu kunezambulo ezikushiya nazo ukukhuluma kwakhe akufani nokukhuluma kwabantu. Izenzo 5:29 zithi usimele ulalela uNkulunkulu
Mina abazalwane engayifundisa njalo mengihlangene ne-hardship nobunzima nesandla emva kwaso ngiyayibuza ukuthi yini engiyifundile kule nto ebengibhekene. Angithi bazalwane amahubo 199:7 kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde. Njalo kumele kube khona into ozoyifunda ngoba isandla sikaJehova khona into esifike sikufundise yona bazalwane. Bazalwane, umuntu ongakaze ahlupheka akafani nomuntu ovele kwahamba kwamambela kahle yonke. Enye into ebanga ukuthi sibe la simbonga nangey'hlupheko bazalwane esadlula kuzo. Khona ikhathi la usathane ethi uyangishaya khona kanti uzomnikeza ubufakazi bazalwane. Akuzona zonke izinto ezizobulala. Isandla isona esenziwe ngogcotshiweyo kaJehova. Ukuthi bewazi nje ukuthi ucobo luyaqhubeka. Luyakhula. Luyinto eyenzeka njalo. Lalela kahle methi wavuya. Wangithinta. Awugcotshwa ngayo. Ngithi mina uNkulunkulu wangigcoba ngo-76 nanamhlanje usangigcoba uNkulunkulu. Bazalwane, uma ungasulalela ekadeni eseCape Town umgqibelo umfundisi esikoleni sethu sakhona wayigcobile uNkulunkulu ngimile njengoba engigcobe namhlanje bazalwane. Kusasa khona la ngizobe ngikhona ekuseni ngizothi phinda umgcobe uNkulunkulu. Ugcobo into eqhubekayo bazalwane. Hayi ukuthi wayigcotshile. Khona ichorus ethi anoint me. Let the power of the Holy Ghost come. Anointwa zonke i-anointing yinto yadeli bazalwane. Esikamnyoba isandla siba kwansi. Ayihambela buyele kwakhe. Kodwa esikaNkulunkulu suke sikhona sihamba nawe yonke. Umuntu anointwa ngaso sonke isikhathi. Sengiyaqeda uJehova kamshiyi ogcotshiweyo wakhe. Umuzwa namathela nje uyakuphakamisa. Uyakuphakamisa awuvulela iminyango shumayele ivangeli ngesibili bakubona intobana kungena ukunamathela ezinye izinto ubone ngathi ayiphumeleli ilezi ezinye izinto onamathele kuzo izona ezidonsela phansi lezo namathele angazi ukuthi unamathele sesodakazi yafithi ukuthi kepha mina ngithemba wena Lewa number 15 ukuthi uqobo liyalingwa nalo kuneyikhathi la ugcotshiweyo kaJehova efifinywa khona njengo-Abraham uqobo liyalingwa nalo. Sometimes ukuze mawalofa nesandla sikaNkulunkulu kanti sekusathane qobo uzovivinya ukholwa kwakho. Uqobo number 16 uluzwa kahle lapho sekuvuka izimpi endleleni. Sengibhala number 17 ogcotshiweyo kahle ehlele uqobo liyaphikelela kepha thina asibona kahle izaka zitholukileyo noma ngawa sebekhaya kodwa thina asibenzisa Sewenze nongasebenza nangu Yesu wabuye wakuthi enye indoda yake yahlala 38 years bese abantu ngapha nangapha kodwa wathi ekugcineni wafika uJesu safika isandla sayithi mhlambe le nkinga onayo lezi zinto onazo lempo obhekene nazo idinga isandla yayidinga akho umuntu ke ngibeka isandla namhlanje ake sifune isandla sikaNkulunkulu
Omunye ohlabela ukuthi mangiqoqa ngamadoda ngiyasizwa isandla sikaNkulunkulu. Bazalwane, ukhona umthandazo wokuwuthandaza uphela, kodwa ukhona umthandazo wokuwuzwe nawo lo mthandazo uvela kuNkulunkulu, lo mthandazo uya kuNkulunkulu. Ngeyiphuzu lokuqala ngumthandazo. Yabona uma ubusathane bazalwane, mayifuna ukuqeda ugcobo komuntu usathane uvela kuvale umthandazo. Sisa nombani athandaza, nami ngikudla umthandazo. Nobani ingozi. Uyasazi isimo esidinga ukuthi uthintwe isandla sikaNkulunkulu, ubengeka athi umoya ingcwele ngikhulume kanje, kanti asikho isidingo bazalwane. Umzalwane odlala usathane wena be connected uNkulunkulu, be connected, and only way to connected uNkulunkulu is prayer. Then amandla kaNkulunkulu aseyehla usuyasizwa isandla sikaNkulunkulu. Khona imvumo usuyithathile ozoyikhansela namhlanje ngenxa yesandla bonke wawudinwa nokuphatheka kabi nesimo kukade kusona. Namhlanje ngizovuselela ugcobo olubekwe uNkulunkulu kuwe egameni likaJesu.
After 10, 6 months,